Dober dan, pozdravljeni v seniorskem imenu. Danes smo veseli, da je med nami gospa An Hermans, ki je predsednica Evropskega združenja seniorjev znotraj Evropske ljudske stranke. Razlog obiska in našega srečanja z predsednikom seniorjev Nove Slovenije, gospodom Jurkovičem, in ljudske stranke, gospodom Bogatajem, je organiziranje in izvedba regionalne mednarodne konference seniorjev oktobra letos. In seveda je treba do takrat pripraviti marsikaj. Gospa Hermansova se je seznanila z pripravami na to konferenco, z predmetom, ki se ga bomo lotili. Nekaj tem, ki so udarne za Slovenijo in pomembne, bomo odprli. Udeleženci bodo predvsem predstavniki in predsedniki seniorskih organizacij sosednjih držav in vzhodne ter zahodnega dela Evrope. Dear Anne, it's your floor, please say some nice things. Thank you, dear colleagues, that we are invited here. It's very important, and I'm very, very glad that I'm here in Slovenia, that I can meet you, and also that we can prepare a little bit together our next conference. What I'm very much appreciating is that you're working together. Seniors in society are more and more important. And therefore, I think that we have to listen together to the problems of seniors and to also the role, the very important role seniors can play in society. And when we can give together answers, then we are stronger. We are stronger in society and in Europe. I'm very glad that we can come to Slovenia in the coming months, and that people from different countries meeting together here in Slovenia, you will see that they will appreciate the way you try to find a new future. Because we have to find a new future, not only in Slovenia, but everywhere in the whole world. Never we were living in a world always changing, in an ever-changing world. And sometimes people say, older people have the tradition, and they have to give their experiences to the next generation. My word is, older people have also to present a great openness to the problems of our society, and find bridges with younger people to find answers together to the very, very different and very diverse problems we live in our society. Thank you. Thank you too, dear Anne. I hope that you enjoy Slovenia this weekend and also in October. Thank you very much. Thank you. Prosim še, draga kolega, izvolite, Jožeč. V imenu Seniorske zveze pri Novi Sloveniji bi seveda najprej prisrčen pozdrav gospod An Hermans in tudi notranje zadovoljstvo, da smo tako lahko predstavljeni kot organizatorji jesenskega dogodka, regijske konference seniorske. Mislim, da je to nov korak, tudi za nas zelo pomemben, da se tam, kjer so naše stališča skupna, v resnici potrudimo in naredimo nekaj za to, da bo tudi v prostoru, v katerem živimo, več upanja za jutrišnji dan. Zveza upokojencev pri Slovenski ljudski stranki je bila ustanovljena pred 25 leti, ena izmed skupin znotraj stranke, in se zavzema seveda za pravice upokojencev, za pravice starejših ljudi, za spoštovanje starosti in za
tudi, da damo svoje moči na razpolago tudi za pomoč mladim v sedanjem času, ki imajo veliko težav in jim lahko mi tudi kaj pripomoremo. Sem zelo vesel in pozdravljam tudi predsednico Evropske seniorske zveze, gospod Hermans. Jaz sem v njeni skupini kot eden od 12 podpredsednikov, cenim njeno delo, poznam jo od blizu in vem, kako se zavzema za pravice upokojencev v evropskem prostoru. Hvala lepa.